makan hari ini ikan patin. Nah, di bumbu kuning. Nah, nih. Ini kulit sapi di bumbu kuning juga. Nah, ini nih. Nih. Tuh. Coba lihat. Ini telur semur telur. Nah. Tuh. Mantap. Nah, ada lagi nih bacem tempe. Nah, ini bacem tempe nih. Nah, bacem tempe. Ini babat. Oh, ini babat rawei. Babat rawei. Ini menu paling favorit, semur jengkol, Mang. Nah, semur jengkol, Mang. Nah. Oh, tanpa tulang, Mang ya, semur jengkol mah tuh. Mantap.